Yang mana kak? Stop. Radio Wong. Bang ya. Kanten sira negara para desti lu pranjana maka pemekas sira lendi wak sirsa wan susah kabo kemalam wah bintang sumambang lama kane sida angawe grupuk gerin katumpur muasa kanania kabeh sahananing leak petak rauh te kita saking pur wah leak aman cewarna rauh te kita saking madia main terima kue apaan sang yang itu ini durka wara nugraha kelawan kita makabehan sang yang robang kare buang rupanya angada kena kase demila dadiannya matunggal suku sira negara ikan mai sahananing kantin hulun wong bisa ngeleak apaan perang lawan siren mat saksayu singgah himbo kanada ngiring kadis
suwire igede basur sebuah kekalahan aja igaru tuh gitu. Nah jani ajak bekejang jalan iraga meliang-liang ini patut dia makan-makan, patut dia minum-minum gitu. Apa bendi panggung apit sedang masan duren jani jalan empuk duren malu bekisap. Ada bulua, ada wani. Namastu namo siwa buddhai Piryo pinten rigati kang kalu Jarito Pertiwi apa tejo bayu muang makasi Patekan suryo jar Lihat cucikan tatu cinari cuci ni butika hamjir ring sekalu mangkitan sah rezeki ruang lada diu pengaksama niru risangang lada cuci nari tuiki tapi kulun risang seperti muang Uruaning punang katwo kinaritu Walun napembira Walun napembira Sangrang sukunang raja busana Umiji Wasir walunat pembira Mata kuping ke jaringan masulimpang basang waya Manting-manting kepusukan Mata cuban aning sisian-sisian Apaan Meme butrayo perang lawan si rumpu berada Matemahan pras Mai parak ikang meme Tinulung ikang meme nemangke Apaan meme biprayo perang lawan si rumpu berada Lama kan pras itu Rugi kang jagat kediri raja Ini kapining meme Rejek jagat kediri raja Rejek si rumpu berada Itu prawira
jantos pangwala sira waluna tendirah dikanang sidro gandum ayu. Berada jantos pangwala sira waluna tembira itu dan weruh ikanang kesaktian sira waluna tembira iki waluna tembira kalau tah ikanang anestian luh nerang janu Brada tonton siro waluna tendira iki penyerawadian siro waluna tendira netro bang waluyo sekadi suryo kemar galeng lacip sekadi pedang waluna tendira Untuk tim medis kami mohon bantuannya. Demikian tadi penampilan dari sekretari. Banjar Pekraman Petapan Kayu, Banjar Pekraman Petapan Kayu. Kaki sunayang jengah nyerang siro kiba belian batur tan kadi-kadi suampun nyalu sandi kalian pencari desa solahan calon masih seterang langsung ke
Ramu Betari Semangkana siruki balian batur hangrang suh kejap mantu ucap siruki balian batur dadi sepi suliu kana celapa-celapa prepalan yang latih kanu karim hajak makajak merapat kemari. Pada panitia seksi konsumsi. Siluan marwang paling gedang rentang bego dayu. Panitia seksi konsumsi segera ke tribun. Seksi konsumsi. Semangkana siruki baliang batu mata mahang kesiro madadi si guru bebas. Guru bebas mabel kesiro marena kasut. Mangkana pau sesat. Santi Dimohon untuk maju ke depan tribun. Lebih maju biar deket. Namo Siwa Budaya Ingulun ngaturan ripunan carita Sang Buddha Tiga Bucari Sang Tiga Buddha Bucari Sang Tiga Buddha Bucari Swastaya paripurna natan kecawaning dening penghilo-hilo wis cananira sangyang kawunguni
Restu ayu manggap dia Maya Krishna dasa namyo. Maka sira dia Maya Krishna ngodo ketawano. Mata mahang senggamang ikanang wano. Sake walo natap bawar sira betara guru. Nangun ikanang tapo yogo semadi. Mata mahan Brahman syah sira betara guru. Mau angkena sira buto ijo. Buto kaliko ketekaning buto bang. Semangkana ikanang ketato. Sang buta tiga bucari. Ya ia tansah memunggul ikanang purwaning tapu carita. Carita dan ripirang ginulawas ane ketawaning carita. Bajra daksa ketekaning bajra angkasa. Rin tengah hewano. Untuk para penonton, jangan lupa tepuk tangannya untuk memeriahkan Korsmides Desa Pergu. Penonton dengan penari mangga semangat calang panas nggih. Di Banjar Baler Pasar puniki KB Bali dan berhasil ngenten nggih. KB nasional berhasil. Om Swastiastu. Nama Siwa Budayo puniki titiang saking Sekotruna Dharma Yuwana Banjar Baler Pasar Desa Pekraman Pergu jago ngaturaken lakuna carito Banaspati Rajo Banaspati Rajo Banaspati Rajo. Kaunak sore Risapo mijilen siro Banaspati Rajo. Pengadeganku di Gunung Mahameru Kerera Kabinawa netranku tan pendah kadi Suryo Kembang rap sirap sahanganing buana kabeh
Sepeninggilanku prasamo catur sana Anggopati Merajapati Banaspati Muah Ululoko Kabiseko Ratu Nyoman Sakti Pengadangan Luwih Wiseso Sakti Mandrogu. Sakwe Werjana Ajrih Kapining Ulun Awanio Persano Angrusak Sehananing Taru Ikang Wanadri Apaan Rimulun di Praya Mepuara-wara Apine yang jatmo manusia kabeh Hane yang jagat pat Apaan Ulun jenat alumuh ikang taru agong Ulun bipraya matuan yang sareng kita manusia druaku Yang kita bersama manusia Angmet ikang wanadri Selon tumamo bipraya angmet kita Lama kano kita memanguh dirgo ini Ratu ide daneng titiang sinarang sami Sane kusumayang titiang Sekadi purun prasanggo Titiang midar sayang nagesang Indek bebawas ido Banaspati Raja Sane wiyak tipisannya johin Sehananing sang-saning aksi puniki Bile-bile Penyingatan idane sekadi Surya Kembar Semariho Ida puniki mas sarang catur Sane napasengan Anggopati Merajapati Banaspati Pinguntat Banaspati Raja Anta punika titiang lungsur gong pengampura ping banget Ring Ratu Ida Danen titiang sinarang sami Undang titiang kantor semidas desa Pergung Niko untang nyane Titiang ngikiang minokadi sekotruna ring desa Pekraman Pergung Ring Banjar Pasar titiang sampun presiden Ngikiang minokadi sekotruna druye Anta punika puputan titiang untuk para musanti Om Santi 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 Om Malih pisan aturang titiang majang ring nganggo pecelang. Bangun. Berak. Mahirun padan besir yang betari mami yang betari muda muang dosir yang sinuhun yang betar sok
dan negar lampah mecepuk sangyang darmo sadu muang darmo weci ide dia kala menaliman akasa muang pertiwi apa ni meluas apa lemulati merasasik makan sangyang wang ni wang krisosot perawi rahat muang kecak kerbawa ingulun hangat akan kunang panganjali umat Om awi kenam astu ayo boya Gusti Ngurah Cupak kebaya jemaah erang lampah gitu kesek-sek sekal kecambahan anu mancing kang binanjit apa Uri lampah kulo koyo bangke kulo meliang-liang kulo meliang-liang maki agalila kita ngutang kurang semetani ada mulai berapa main beparang lalu kunang tadi main teruri lampah hina teruri boleh ya weh itu kalau kayak bang ya cuang di kang perkataan ayo kita makin jagat Pak eksis main nah ingeh niki sekot runa kerti wana peniki nge suk semua banget kau inosido halo wong ceraka tewalatit apa are purna puja angana kengana wesia kulo kaya bangke apaan kulo bakul tedung jagat ring dahu pura ukuro kabinawo hangaran Gusti Ngurah Cupak pengayah tukang masak tahu dong jani bakal nyangro Gusti Ngurah Cupak Cupak bungut lingah pasang gede main tutugan ayah cairnya tutugan ayah ini nah kita teh iya sirah nah gebrasan yang icupak nyangre yang icupak bakal let nih saruna lek-lekan nih sing tadi probedek
sing kanggo spaghetti, sing kanggo capcay, sing kanggo mie abedek menagih guling celeng bebangkit sing kanggo yen bang arak sing kanggo yen bang ber sing kanggo lau sama manah jadi lek kalau nih nyanyi cupak nah bang sisa deh bang cupak jadi ye cupak tapi nawo le make para layar le make ada kunang sarwa tengah ada ledan lama tuh nih ada woi wah malah atah kalau kencang seliputan gini nih eleng lendris deh nah kemana ya dia maru tukang masak luar biasa nih woi aduh nawakan terjumpa dikit yang nyarangin kita oh sudah nanti saya bareng saya pelayah saya kantong bang ketimpal gitu betul coba ya nah itu mana ya nah lagi sekali nah main maknyus dikit maknyus dewa tuh ne marai gusti murah cupak nih soalnya buku kami anak patah makan nih waktu berpakai dua ingulun menarak berkurang hutang kalau kalian dia porayu mai bebangkit nih terkadang yang berkali juga berawi nah gak mai udah bang lengah tukang iya lemah ya atene kenyang nyang lu mai gelak timbal mai cai mai jane aduh banyak lagi mai Ono ceraku makar wong uang lati yang ada berpulang dunia berpaket mereka sangyang Limanjaro sangyang detio Limanjaro bakar lebekan amu di anus abang mone jenik bisa ngangkut menik boleh kengkel ya aduh niki payah saking dua pura di aduh guling dan atas tidak boleh begini waduh deki olah medaru wah kemudian itu angkerlah yang anak mengucet lo nama yu wah bakul baca program coba kalian ini kalian baca program raksasa bisa kedangan muter raksasa lagi dewa nah ulo kalah nah lawan menit megago ya raksasa Limanjaro barodo muaka wah geni ketempatan oleh yang minyak bapak biar muncak atas ulang putih iya sirnya dimakai ya barang penjahat itu dimakai satu ya iya luang kiwah muang tengah ulang sangyang wajah kasih muang peti cai raksasa Limanjaro cai dia cai yang tuh kita berbeda yang tuh kita wisesa kita enak mencepet ayo kita warna mencepet mencoba ke wisesa ayo
pano rewas semang kali hicupak kasor mari payudan sun putri jaga buang akas udah semang pan ai Tidiang ngatrakan pangandali pengaksama sering ide semeton dan sami sampun puput kuwentenan titip polah palih tidiang Om Santi 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 Om Demikian tadi penampilan dari Banjar Dao Pasar Sekotruno Kertioanu.